አንዳንዶቹ እሷ እኮ ትልቅ ናት እሱ እኮ ህፃን ነው ምናምን ላላችሁ ማለት ነው። እና አንቺ መጥቶ ያግባ የኔ አሮጊት ሲጀመር ማለት ነው። እኔ እንደዛ ከተባልኩኝ እናንተ ምን ልትባሉ ነው? ሲጀመር አንዳንድ ቅናም ሴቶች አላችሁ። ቅናት አናታችሁ ላይ ደንፍሎ ሲወጣ ማለት ነው። ገብርኤልን የምሬን ነው የምላችሁ። ደንፍሎ ሲወጣ እዚህ ላይ ጎንፎ ሲሰራም ቅናታችሁ እንከን የምታወጡት። ለዚህ እኮ ነው ያልደገስኩት እኔ። ምክንያቱም ወጡ ይጣፍጣል አይጣፍጥም፣ ልብሱ ያምራል አያምርም ለማለት ነው እንጂ የምትመጪው እያንዳንድሽ ኑሮዬን ለማቃናት አይደለም የምትመጪው። ስለዚህ እሷ እኮ እንደዚህ የታባሽ ነው የምታውቂኝ? የት ነው የምታውቂኝ? ሲጀመር ስወለድ ከነበራችሁ እናንተ ምን ልትባሉ ነው? እናንተ ምን ልትባሉ ነው? እና አንቺ መጥቶ ያግባ የኛ ሀበሻ እኮ እኛ ሀበሻዎች ገብርኤልን የምሬን ነው ወይ ኔቨር ፎር ኤቨር ማለት ነው። አንድ ቀን እንኳን እንከን ያለውት ማለቴ ሳሎን ከተቀመጥኩኝ እጮዋለሁ። ባሌን ከእንቅልፌ እንዳላነሳ ፈርቼ ነው እዚህ ያለሁት። ማለት በጧት ነው መነሳት ያለብን ታውቃላችሁ። እንደ ድሮ መተኛት ከባል እኩል መነሳት የለብንም አይደል? ማለት በቃ ተኛው ይበቃኛል ምሰራቸው እዛ ከተቀመጥኩኝ ስለምጮው ለዛ ነው እዚህ ጋር ውጭ የማወራው። እኔ እኮ ጋቢን ኬሰን ከናዳት ይበር ያው ባሌን በጣም ስለማከብረው መውደድ ብቻ ሳይሆን በጣም ትልቅ ክብርም ስላለኝ መጮህ የለብኝም እዚህ ጋር መሆን አለብኝ። ለዛ ነው እሺ። ወላሂ ሲያደኝ ቤተኝ ኮፍሉ ከነከነ ያደኝ በጣም ይቲን ሲያደኝ ጓረብ ቢቱበቹላፍ በዚህ ሰዓት ስድብ ከንፈርሽ የት ሄደ? ሳላውቀው ነው ያነበብኩት። በነገራችን ላይ ሳላስበው ነው ያነበብኩት። አንዳንዴ የሆነ ነገር ሲጻፍ ሳታስቡት ታነባላችሁ አይደል? ልክ እንደዛ ሳላስበው ነው ያነበብኩት። ወይ ጉድ ይበር ጫልቱ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቲሸርት ይዘር ይፈጥኑ ነረ ጉዳይ ለበር ከህያሚት የባሌን ልብስ ተውሼ ነው ትልቅ ነው ከኔ ጀባዳ ወጀዳ ዋዬ ቦይና እዩማ ሞዳፍ isa biya baate kana ga dubai hubaddu abbaate engada hojjatte dabdalali faaten damosa fi minda ji'a la nyaatu isin gara jabaatu gara ka silaftu banki demte damosa kan baaftu akkatti hojjatte uftilali raatu hubadhu gadaadha gubachuun gubadheera aduu natti dhiyoo jirti ibiddanna gubee harmeeti jettee kadhati guyyaa lama keessatti rakkoo kee himattu nuti kan jiraanne ibziin kun himartu hoggaa 7 yookiin 8 jiraattu malee torbee lamaa miti kan himanne rakkoo hubadhu aduu qorran jenne keessatti gubannee caacataa madaamii hunda isaa dandeenye gaafan hojjannee tabba hedduu baanee biyya kan keenya irratti kan mana ijaarre meeqa keenya dhabna mana tuu ijaarre meeqa keenya dhabna ilmoo alchinellee wanna meeqa taanee isiniif jiraanne gaafa nu gabbaanee bashannanaa yaane nuti tolte seete nu jala yaatanii telegiraamii fi imo nu janajjantanii gaafa isin qabnee nu wajjin jiraachuuf birrii keenya nyaattee qoftee nu bolookte amma immoo as yaatee waa'ee nutti boochee dandayi abbaate
warri makiina fi taaskidhaan yaa'u Burj Khalifa deemee footoo si hojjetu viidiyoo dalagee sitti agarsiisu rakkoo bu'aa bayii keessa darbeet fide malee taa'ee itti dhufne makiina fi taaskii hoggaa taate imaraatii keessa abbaate birri si barsiisa birriidhaan dhaabbatta yoo makiinaa bittu maanja fiqaarii jetta makiinaa hoo bitte paarkingii kaffalta si galee malee imaraatii keessatti tattaafattee nyaatta malee taa'ee nyaachuuf eessattuun argamu. Akka ebaluutti tan kufaa akka ebaluutti itti fufaa jettee biyyaa baate gaafa achi uftu garaajii seentee hubattee abbaate ka akka ebaluu garaajitti kisi chaarjaf abdaabitti bahaaritti kufee daaraa keessaa ka'ee haadha nama ta'e malee akkuma Itoophiyaan bahee yoom ol ka'e hubattee ciqiciqii dhiisi jabaadhu hojjedhu yoggaa nama taate faadhee tati qabadhu isii wajjin ta'ii tokkummaan hojjedhu siif dabarti boru har'aameti xankarii hubadhu warri kaleessa immoo faadhitti nyaattanii warri kaleessa mana ijaarte kaaddanii warri kaleessa baankii sii saamtanii har'a hubattanii ufuma agartanii kana gaa jireenyi Dubaayii akkatti si guba aduunsaa gubaayii halala teessanii Burj Khalifa laaltu yoo nuti bashaanni uffata koo laaltu keessa koo maaltu jira yoo eenyuun nu madaaltu hubadhu